Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhaneke la ilme lana illa ma alamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yafqahu qawli ve ufawwidu emri ilallah. Vallahu basirun bil ibad. Qalamlarni ham bizlarni yo'qdan bor etib yaratuvchi, bizlarni bu dunyoga ko'ndiruvchi, ham o'zining hadsiz cheksiz ne'matlarini beruvchi Rabbim Alloh subhanahu va taolaga hamd sanolarimiz, maqtovlarimiz bo'lsa edi. Uning suyukli bandasi, oxir zamon payg'ambari, xatamul anbiya Muhammadin Mustafa sallallohu taala alayhi va sallam xatlarına inshon savob sharaflarimiz bo'lsa edi. Aziz muhtaram din qardoshlarim, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun biz sizning bilan ani turunda biraz silashib olashamiz. Ma'lum har barchalarimizga da bu dunyoga kelishimizning sababchisi bo'lgan atimiz, animiz. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Mana qay vaqt masjidlarimizga kelgan vaqtda endi biz so'raymiz, kimning atisi bor, kimning anisi bor deb shunday so'rovlar berib jamoatimizdan so'raymiz. Qay bir kishilar aytadilar, hazrat mening atimgina bor. Qay bir kishilar aytadilar, mening animgina bor. Qay bir kishilar aytadilar, mening bir kimda yo'q deb. Mana biz aytamiz, agarda sizning atingiz, aningiz isen bo'lsa, agarda ular bu dunyoda yashaydigan bo'lsalar, siz hali baxtli bolalar, baxtli kishilar bo'lib sanalasiz. Chunki biz bolalarning jannatimiz bizning anilarimizning oyoqlari ostida. Ana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining hadislarida aytadi, bir kuni payg'ambarimiz yana bir sahaba kelib aytadi, ya Rasululloh, mening boshda kimni yaratirga tegishli deb aytadi. Atimnimi, animnimi deb so'ray. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadi, aningni deb aytadi. Anlarsın aylana keladi, tag'in so'ray. Ya Rasululloh, anlarsın kimni yaratirga tegishli deb aytadi. Ikkinchi martaba aytadi, aningni. Yana da shu sahaba davom etadi, so'ray, ya Rasululloh, anlarsın tag'in kimni yaratirga tegishli deb aytadi. Atimnimi, animnimi? Uchinchi martaba payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadi, aningni deb aytadi. Hem bu sahaba bir ko'p so'rovchi sahabalardan bular aytadi, ya Rasululloh, anlarsın kimni deb so'ray. To'rtinchi martaba Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xatlar aytadi, to'rtinchi martaba endi aytingni deb aytadi. Mana qarang jamoat, ani kishi u bizning dinimizda nindi zo'r darajaga ega bo'ladi. Mana biz bolalarning jannati bizning anilarimizning oyoqlari ostida. Kimning anisi bo'lsa, ali isen bo'lsa, 90 yoshda bo'lsa, 100 yoshda bo'lsa, 70 yoshda bo'lsa, agarda aningiz isen bo'lsa, boringiz aningizning oyog'i uchun o'bigiz. Bizning jannatimiz bizning anilarimizning oyoqlari ostida. Va la taqul lahum uffin deb aytadi Qur'oni Karim. O'zingizning atingizga, aningizga uf deb aytadi, ko'rmagiz jamoat. Chunki ular bizni o'stirdilar. 9 oy bo'yi animiz o'zining qursog'ida bizni tashidi, o'zining butun kuchini sarf etdi. Atimiz 2 smenda, 3 smenda ishladi. Mana biz endi alhamdulillah bu darajaga keldik. Ham endi bizning istimizda bo'lgan burchimiz atimizga, animizga hurmat qilish. Bizning jannatimiz animizning oyoqlari ostida jamoat. Animizning jannati qayda degan savolga qay bir kishilar aytadilar, anilarında diler. Kimdir aytadi, anisining tuğanında, anisinin aytik balaları, o'zining balalarının oyoqlari ostida deb aytadilar. Qay bir kishilar aytadilar, anisinin oyoqlari ostida deb aytadilar. Ammo lekin alay tug'il. Bizning jannatimiz jamoat, bizning animizning oyoqlari ostida. Bizning animizning jannati ul bizning atimizning rizolig'ida. Agarda bizning atimiz aytsa, xotinim, men sendan rozi bo'ldim, sen meni ashatding, ishirtding, kiyindirding, qarading, men sendan rozi bo'ldim deb aytsa, ham agarda u xotin qiz, muslima xotin qizlardan bo'lsa, ya'ni Alloh taolaga ibodat qilishi muslima xotin qizlardan bo'lsa, Alloh taoladan qo'rqishi xotin qizlardan bo'lsa, qiyomat kunida u xotin qiz yanına kelashaklar, rahmat farishtalari aytashaklar, nindi eshikdan tilaysan, shul eshikdan jannatga kir deb aytashaklar bizning animizga,
bizning diyonimizga, bizning singlimizga, bizning halal juftimizga, agarda ular mana bu ikki shartga ega bo'lsalar jamoat. Albatta, mana shu ikki shartga ega bo'lgan uchun biz so'raymiz. Anilarimiz ayta, "Ya Hazrat, agarda ul xotin qizning aytik iri bo'lmasa, Alloh san ishlarga?" Albatta, biz mana nikoh qilganda falan xotindan so'raymiz, "Sen falan qizi falan ul falanga halal juftlikka rizo bo'lib bordingmi?" deb so'ragan vaqtda, "Ayye, rizo bo'lib bordim" deb ul xotin javob beradi. Ya'ni xotin qiz er kishiga kuyovga chiqa, ham er kishi ul xotin qiz ustida javoblilik oladi. Qiyomat kunida kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'yati deb aytadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Siz bu dunyoda kutuvchi kibik, biz erlar bu dunyoda kutuvchi kibik, ham qiyomat kunida eng avval biz o'zimizning xotinimiz uchun, o'zimizning xotinimiz uchun, o'zimizning bolalarimiz uchun biz javob berashak biz jamoat. Shunga ko'ra biz o'zimizga u javoblikni istimizga olgan vaqtda, xotinimizni o'zimizga kuyovga olgan vaqtda mana shunday istimizga javoblikni olgan bo'lamiz. Ham albatta mana xotin qizning da jannati aning mana shu ikki sharti bor. Agarda aning eri rozi bo'lsa, ham ikkinchisi agarda u musulmon xotin qizlardan bo'lsa, Alloh taoladan qo'rqishi, Alloh taolaga ibodat qilishi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hazratlarına iymon keltirishi agarda shunday bandalardan bo'lsa, qiyomat kunida u xotin qiz yanına kelishaklar, rahmat farishtalari aytashaklar, "Nindi eshikdan tilaysan, shu eshikdan jannatga kir." Alloh subhanahu va taolo har barchalarimizga bu dunyoda da mangu bulan ahiret dünyasında da ülfet, muhabbet, baxt, saadet içinde yaşavlarımızı nasip etsin. Balalarımızın iyiligini kurup yaşarga nasip etsin. Etiyenlerimizin iyiligini kurup yaşarga nasip etsin. Hem bu enibiznin, etibiznin rizalığın alıp bu dünyada da mangu bulan ahiret dünyasında da ülfet, muhabbet, baxt, saadet içinde yaşavlarımızı nasip hemme asar kılsın. Eğer de bu dünyaya etibiz, enibіз күзләрін жұмған вақытта, әгер де алар бізден разы болмасалар жамаат, Allah сақласын, Allah сақласын, Allah сақласын. Әгер де алар бізден разы болмасалар, біз нинди бай болсақ болайық, бәхетлі бола алмаймыз. Не үшін? Çünkü әти әнебізнің ризалығы болмаса, Allah Teala'nın rizalığı da bulma cemaat. Allah saklasın. Şu an göre biz etibizni, enibizni, nişkalar bizni terbiyelediler. Nişik biz kışkına bulgan vakitte Allah'a muhtaç bulduk. Allah bizge bütün şartlarını işlep, bizge özleri aşamayan vakitte bizlerini aşatkan halde, özleri kiyinmegen vakitte bizlerini kiyindirip yatkan vakitte, indi biz hazır elhamdülillah şunday derecelerge erişip, eğer de biz etibimizni, enibimizni qaramasak, Allah'a özümüzün rahmet kanatlarını açmasak, Allah'a ihtibarlı bulmasak, merhametli bulmasak, Allah saklasın, Allah'ın bu dünyadan gitken vakitte bizge rencüleri mümkünlüğü var. Hem şul rencülerden saklanıq cemaat, eti enibimiz bilen bəxilleşik, eti enilerimizin hayır dualarını Allah görük. Hem şulay etib, bu dünyada da bəxtli yaşayacaq biz inşallah. Mənqu olan ahiret dünyasına köşkəndə də La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyib aytib, Allah Teala'nın rahmetine erişubimizni barşamızda sırab qalabız. Bir günni bir kişi, bir yaş kişi enisi yanına kele ayta, "Anim, ben sana bir komnatlı kvartir alsam. Anı şəhərinin mərkəzində, bik motor orunda, bik motor zur bir fatir, bir kvartir alsam" deyib. Hem min senin aldığında sen mənə birgən bu aytik məni üstürgənsin,
meni кеше иткәнсең, meni укыткансың, һәм мин сиңа үземнең бурычымны түли алармын микән дип әнисенә шундый тәкъдим итә. Әнисе мөслимә хатын-кызлардан булганга күрә, әлхәмдүлилләh әйтә, улым ди, син ди, әгәр минем бу фатир белән, бу квартир белән генә түгел, әгәр дә син минем аягым астына бөтен дөньяны да куйсаң, сине тудырган вакытта бер мизгел менә шул тудырганымны өчен син минем өчен үзеңнең рәхмәтеңне әйтә алмассың дип әйтә. Шуңа күрә җәмәгать, без әниләребезне бигрәк тә менә шул үзебезнең матди якларыннан гына түгел, бәлкем мәгънәви яктан да шатландырырга тиешле. Аларга үзебезнең рәхмәт канатларыбызны ачырга тиешле. Аларга үзебезнең һәм матди, һәм мәгънәви яктан, алар бу дөньяда яшәгәндә, аларны риза кыла торган менә шундый гамәлләр кылырга, омтылырга тиешле җәмәгать. Һәм менә аларның әгәр дә бу ризалыкларын алсак, улым, риза бәхил булыгыз, бәхетле булыгыз, исән-имин итеп яшәгез дип, әгәр дә әтиебез, әниебез бездән разый булсалар, Аллаһ Тәгалә дә бездән разый булачак җәмәгать. Һәм шул вакытта без Аллаһ Тәгаләгә чын мәгънәдә гыйбадәт кылучы, чын мәгънәдә итәгатьле кыллар рәвешенә киләчәкбез һәм Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән өметләнеп, бу дөньяда да мәңге булган, ахират дөньясында да өлфәт, мәхәббәт, бәхет, сәгадәт эчендә яшәячәкбез иншалла. Шуңа күрә үзебезнең әниебездән, әтиебездән разый булырга тиеш, әтиебез дә, әниебез дә безгә разый булырга тиешләр. Аллаһ Тәгалә белән әти, әни арасында җәмәгать, Аллаһ Тәгалә белән әти, әни арасында балаларына карата бер нинди дә киртә юк. Әгәр дә әти кеше, әни кеше кулларын күтәреп дуа кылсалар, я Раббым, минем балаларыма тәүфик бир, иминлек, тынычлык, тигезлек бир, хәерле тормышлар бир, аларга хәерле дәвамлар бир дип, әгәр дә әни кеше, әти кеше чын күңелдән ялварсалар, Аллаһ Тәгаләгә сорасалар, белегез җәмәгать, Аллаһ Тәгалә әти кешенең, әни кешенең дуасын һичбер вакытны кире кайтармый. Әгәр дә әти кеше, әни кеше дуа кылсалар, я Раббым, инде шуның хәтле җәфаланабыз, я Раббым, инде балаларыбыз шуның хәтле безне җәфалыйлар, я Раббым, без алардан разый түгел дип әгәр дә әйтсәләр, Алла сакласын җәмәгать, Алла сакласын, Алла сакласын, ул балалар нинди бай булсалар булсыннар, бәхетле була алмый. Шуңа күрә әтиебезнең, әниебезнең бу дөньяда яшәгәндә, я Раббым, әти, әнием ничек мине үстерделәр, ничек мине кеше иттеләр, я Раббым, насыйп ит минем әтимә дә, әниемә дә шундый шатлыклы картлыклар, шундый аларга бәрәкәтле тормышлар насыйп ит. Алар бу дөньяда яшәгәндә үзенең рәхмәтеңне биреп, мәңге булган ахират дөньясына күчкәндә дә үзеңнең рәхмәтеңнән, җәннәтеңнән мәхрүм итмә, я Рабби дип, без балалар аларга дуа кылырга тиешле. Ул җәмәгать берниндер бумеранг сыман, бумерангны ташлаган вакытта ул кире кайта. Ничек без үзебезнең әтиебезгә, әниебезгә мөгамәлә кылсак, шулай итеп безнең балаларыбыз да безгә шундый рәвештә мөгамәлә кылачаклар. Ничек без аларны искә алабыз, аларны дуадан ташламыйбыз, безне дә, безнең балаларыбыз, бездән соң киләсе нәселләребез дә шулай итеп безне искә алачаклар. Аллаһ Субхана ва Тааля һәр барчаларыбызга да менә шундый чын мәгънәдә әтиебезне, әниебезне искә алучы, аларны гел һәр даим вакытны төшенүче, аларга дуа кылучы балалардан булуыбызны насыйп итсен. Һәм әгәр дә алар вафат булсалар, аларны дуадан ташламыйча, Аллаһ Тәгаләгә хәерле ялваручы бәндәләрдән булуыбызны һәр барчаларыбызга да насыйп һәм мөхәссәр кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.